Feminismestund nummer 5. Årtusen kapitel 31. Fra vers 20. Hvor kan finne en diktsama kvinno? Til hennar viri lengt omanfyr rubinar. Hjarta ektamanns hennara tryggligane lyder av henne, så at han ongan tørv skal heva av fondje. Hon skal gjere honom godt og ikkje ilt, alla deane av sin løyve. Hon søkjer ull og løynurst, og virkar viljoane vid sin hånden. Hon lykka som skipene til handelsmannen. Hon kjemur vi mætesunnen fjærvis fra. Hon ryser røysene medan til en natt, og gjever mæt til husfolk sutt, og en skam til modjarsunnar. Hon omhugsar en ekkur og kjeiper han. Vi avveksten og av sin hånd og hon plantar en vinkar. Hon girer sina hendar vid styrke og styrker sina armar. Hon varnast at handelsvøra hennara gau. Hennara kjertaljós sløknar ikkje nottina. Hon leggur sina hendur til rotjen og hennara hendur halda av snaldunin. Hon stretcher ut sina hendur til hin fateka. Ja, hon rattar fram sina hendur til hin tørvande. Hon ikkje radd fyrir kævanon fyrir hushaldi sunnum, til at alt hennar hushald kladd vid skarlakk. Hon gjer seg dekkingar av aklægi. Hennar kladdnavur siltje og purpur. Hennar ektamavur kjentur i portunum, tøy han situr mittlun hinna eldstu landsins. Hon gjer funt loin og selur til, og avhender kjettmannen girlar. Styrke og høyur kladdnavur hennara, og hon skal fegnast i kommande tøy. Hon åpnar sin munn vid visdømme, og i hennara tungu blyseminar lau. Hon hyggur vel til veinar tja sin husfalki. Hon etur ikkje yrkisleisesins brei. Hennara bøten røysa seg opp og kalla henne valsiknaja. Hennara ektamavur røysne, og han prusar henne. Så stendur hva han sier. Mengar døtur hava gjørst diggsamliga, men tu best av tøym öllun. Indi svika litt og vekerløgje fafongtur, men en kvinna som øttast herran, hon skal vera prusa. Gjevi henne av avvøkst i handa hennara, og leti hennara egnu versk prusa henne i porstrunum. Her leser jeg om henne digtsama kvinno, som Guds år her prusar, Guds år, årtøsene, årtøk Salomons til Guds år, og her lyser god i året søgnen, og en digtsama kvinno. Hon heima, hon gjør alt det huslige, hon får tulje opp, og hon hever arbeidsfolk, hon gjør tøymen mat, hon gjør tøymen tøyra gjerning, så fer hon dagen og kjeiper inn, og vi synes at hon kjeiper et gjerarstykje, og hon plantar en vinkar. Hon hever en hava som hon arbeider i, og hon fer lenka løyer at kjeipe inn, til her gode pruser, hon kjeiper ratt inn. Så synes vi til at i vers 23 at hennar ektamavur, han kjentur i porstrunum, tøy han situr mittlun hinna eldstu landsins. Hva gjør det i porstrunum? Jo, her sjå det tingaust. Tar eldstu menniner, bæra menn, sjå du her og tøg og avgjerir. Hvis det var et døylemål, så fører man nyen til tar eldstu, og tar tøg og avgjer. Så hisser eldstu tar våru bøyraslimer, tar stort i Jerusalem, tar stort i Israel. Her stendur her middelen hinna eldstu landsins, ikkje middelen hinna eldstu bøyarins. Så hette bæg eit landsstøyre og eit bøyarstøyre. Her sitter mever hennara, ikkje hon. Hon heima. Og ta prysar Guds år henne fyre. Og Guds år nevner at mever hennara ein bøyraslimur og ein landspolitikare. Således som det var i førjen for 30 år siden, at menn styrte
Førjun. Og koner var heimagengande husmøver, ta var skilui, ta var skilsmissoprosenten nere av 3-5%, nu det kommet opp med 30%. Det kom dit gnuppen i ansikten av det kun, det er jauna var lorstendar, jaunar floks, lorstenda pakk. Ja. Nei, Guds ord hever ratt, det stendur til allar tøyer, det fyrir ångan vi, og hetta lyser ikke hvordan samfunnet vil ta, hvordan man huksar ta, hetta lyser hvordan God huksar til allar tøyer. Gjør så vel.